Melania Trump ne drži dijete, a svi se pitaju kako u 56. godini izgleda ovako. Nekadašnja manekenka i prva dama Amerike kaže da nikada nije verovala u stroga ograničenja i izgladnjivanje, već u balans. Zdrava ishrana joj je način života, jer joj daje više energije i bolje osjećaj tokom dana, ali sebi povremeno dozvoli i grehe poput čokolade i sladoleda. Jutro započinje smutijem punim vitamina, borovnice, spanać, šargarepa, citrusi, jogurt uz dodatke poput lanenog semena, omega-3 masnih kiselina i vitamina D. Često pojede i više vrsta voća tokom dana, posebno jabuke, breskve, ananas i maline. Kada je zauzeta, umesto smutija bira ovsenu kašu, a obroci su joj uglavnom jednostavni i bazirani na svežim namirnicama poput povrća i avokada. Ne voli luk, artičoke i potpuno izbegava sirovu ribu. Uz ishranu redovno vežba, pilates, tenis i hodanje sa opterećenjem. Koristi i vitamine, ali stručnjaci upozoravaju da suplementi treba da se uzimaju uz savet lekara. Sve u svemu, Melania kaže ne dijeta, već rutina i doslednost.